Gareng ga dikantoro tse di runiwang ke kantoro ya boruni kakaretso ke di le 257 tsa bommasepala mo nageng. E rile go sa le gale diphitlhelelo tsa boruni tsa supa fa diphesente di le 28 tsa bommasepala di le mo mathateng a matlole. Le fa go le jalo, maloko a mangwe a palamente a shakgaditswe ke gore bommasepala bangwe ba ba sa dueleng ba dirisa madi a le mantsi go duela baitseanape ba kwa ntle go na le go duela matlole a boruni. Maloko a batla gore kantoro ya moruni kakaretso e dirise dithata tse e nang natso go tsaya dikgato tsa semolao go ka busa matlole a e a kolotiwang. It absolutely makes no sense, Chair, that you have municipalities that can pay for consultants, but they cannot pay the monies which they need to pay to the Office of the Auditor General. It's a shame, actually. Komiti ya re jaaka maikarabelo a yona e le a go tlhokomela fa tiro e dirwa e golaganeng le lefapha la bosetšhaba la matlotlo go rerisanela dikgato tse di ka tsewang go bona madi a dikoloto. Komiti ya re lefapha leno le tla abela bommasepala ba ba mo mathateng matlole. The Treasury has put aside 72.6 million, and for 2023-2024, 123 million rent has been put aside for that purpose. And in 2024-25, 128 million has been put aside. Le fa moruni kakaretso a sa tlhagisa maina a bao ba kolotang, o amogetse tsereganyo eno ka tsoopedi. What we will do as AGSA is ensure that in the next engagement with SCOAG, we give you a more transparent view of the reconciliation between what Treasury commits to paying us in relation of those audit fees for the distressed municipalities. Khabagare kantoro ya re le fa maemo a matlole a yone a tsepame, go sa duele ga dikoloto go a tshwenya ka ntlha ya fa di diriswa di sa lekane.